Amahoro y'Imana nshuti mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye hano kuri Mwamba TV. Iri mwanya w'amakuru tuba tugiye kubagezaho agezweho none ahangaha inkuru nyamukuru, kandi ndizera ko mumeze neza. Ngewe rero ubaramutsa ndi Rwema Thierry. Amakuru yacu rero aribanda mu karere. Reka tubanza hano mu gihugu cy'abaturanyi, aho hari inkuru ivuga ko abanyamategeko baharanira inyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabye urukiko rukuru rwa gisirikare cy'iki gihugu guhamya Joseph Kabila Kabange ng'ibyaha ashinjwa nk'umunyarwanda, bahamya ko rwose ngo yitiriye Laurent Désiré Kabila. Ubwo rero ngo urubanza rwa Kabila rwasubukurwaga ku itariki 21 Kanama 2025, abanyamategeko basobanuye ko Kabila yahoze yitwa Hippolyte Kanambe, ngo kandi ko ngo ari umunyarwanda, ngo wari ushinzwe ibikoresho mu ngabo z'u Rwanda. Ahindura rero ng'umoko ye ngo kugira ngo ayobore iki gihugu, cyane cyane ko yagiyoboye mu gihe kingana n'imyaka 18. Abantu benshi bagiye batanga amakuru kuri we rero bagiye bavuga ko rwose ngo ari umunyarwanda. Ikindi wamenye ko Kabila ashinjwa icyaha cyo gufata ku ngufu, kwica urubozo, ndetse ngo ubwicanyi bwo kuzimiza abantu nk'ibyaha rero ngo byibasiye inyoko muntu. Hari ibindi ashinjwa kandi birimo kugaba igitero ku basivile, ku nkambi, ku bitaro, ndetse no ku mashuri, ubuhotozi ku rwego rwo hejuru cyane cyane mpuzamahanga, ngo ndetse gusambanya abantu no gusahura nk'ibyaha rero kandi ngo by'intambara. Ikindi ashinjwa ngo kandi hari n'icyaha cyo kugaba umutwe witwaje intwaro utemewe n'amategeko, kuwutera inkunga, ndetse no kugambanira igihugu. Ubushinjacyaha rero buhamya ko ngo Kabila ari we muyobozi w'ihuriro AFC, kandi ko ngo yanagambiriye cyane ko yanabigaragaje ngo ubwo basuraga umujyi wa Goma ndetse na Bukavu muri Gicurasi na Kamena, kandi byose ngo barabyemeza. Ku cyaha rero cyo gusahura, abanyamategeko ba leta babwiye urukiko ko Kabila yasahuye umutungo kamere w'iki gihugu, akusanya amafaranga menshi cyane ko ngo uwo mutungo kamere yasahuye ngo ufite agaciro ka miliyari 32 z'amadolari. Bityo ko rero ngo urukiko rukwiye ngo gutegeka ko uwo mutungo ufatirwa rero, kandi banahamije ko ngo umutungo we muri iki gihe ngo urenze cyane wa Dangote, ariko uyu muramuze ko ari umuntu utunze amafaranga menshi kurusha abandi muri Afurika. Ku cyaha rero cyo kugambanira igihugu, aba banyamategeko bagaragaje ko ngo igikorwa cy'ubwene gihugu ngo bityo ko Kabila ngo adakwiye ngo kugihamwa, ngo kuko ngo atari umunyekongo, ngo ahubwo ko ngo akwiye guhamwa icyaha cyo kuba maneko y'igihugu cy'amahanga nk'umunyamahanga nyine. Mwiburanisha riherutse tariki 7 Kanama, abanyamategeko nibwo rero batangiye kubwira urukiko ko Kabila ari Hippolyte Kanambe, ngo basobanura ko rero ngo ibyo yahishuwe byose ngo ari ibintu biri aho ngaho, ngo kandi ko ngo byahishuwe na Ngoyi Mukena wabaye minisitiri w'ingabo wa RDC. Nehemi Milanya wabaye umuyobozi w'ihuriro rya Kabila mu gihe yayoboraga RDC yatangaje ko ngo kwambura uyu muyobozi imyirondo ye ngo ari icyaha gikomeye cyane, kandi ko ngo mu gihe kiri imbere ngo bizagorana guhangana n'ingaruka z'ibikorwa cyangwa se z'ibi bikorwa birimo gukorwa. Yabivuze agira ati, guhimba imyirondoro y'uwabaye umukuru w'igihugu kandi ngo ntabwo ari byo, umuhungu w'intwari y'igihugu ufite nyina n'abavandimwe bakiriho kandi hagamijwe inyungu za politike, n'icyaha cyo ku rwego rw'igihugu. Ibi rero ngo bikomeye cyane ngo birimo gufungwa ngo uyu munsi, ngo ibi bikomeye cyane birimo gufungurwa uyu munsi ngo bizashobora kuba byabyara ingaruka ku bizaba igihe kizaza. Ariko ikindi wamenya n'ubwo ngo abanyamategeko baharanira inyungu za RDC ngo muri uru rubanza ngo bahamya ko Kabila ngo yahinduye imyirondoro. Ubwo rero urubanza rwatangiraga tariki 25 Nyakanga, ubushinjacyaha bwemeje ko ari umuhungu wa Laurent Désiré Kabila ndetse na nyina w'umubyara witwa Sifa Mahanya. Ntabwo biba byoroshye mw'abantu mwe, ibyo niba biri aho ngaho iyo giterwa inkingi hirya yacu gatoya muri Kongo mu gihugu cy'abaturanyi. Ariko hari n'andi makuru avuga ko rwose Kabila ngo yasabiwe gukatirwa urwo gupfa ni hariya muri Kongo, n'ubundi tujye dukomeza tubibabwire nuko nguko bimeze.
tukiri muri Kongo rero leta ya RDC ngo yongeye guhishira FDLR. Uti biteye gute? Mu gihe rero ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zisabwa gutangira ibikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ambasaderi w'iki gihugu mu muryango w'abibumbye Zeno Mukongo Ngaya yongeye kugaragaza ko ngo uwo mutwe utabaho. Mu nama y'ibihugu rero bigizwe akanama ka Loni gashinzwe umutekano yabaye ku itariki 22 Kanama 2025, ambasaderi w'u Rwanda muri uyu muryango Ngoga Martin yavuze ko ngo leta ya RDC rero ngo ikomeje guhakana cyangwa se no gukorana na FDLR ngo bihabanye rero n'amasezerano y'amahoro yari yarasinywe i Washington muri Amerika. Ambasaderi Ngoga yasobanuye ko ngo leta ya Kongo rwose ngo yagombaga kwemera gutangira ibikorwa byo gusenya FDLR mu nama rero y'urwego ruhuriweho rushinzwe umutekano GCCM ngo yabereye muri Ethiopia ku itariki 7 n'itariki ya 8 Kanama, ariko ntiyabikozwa. Ntabwo byoroshye rero. Ambasaderi mu Kongo rero yagaragaje ko ngo FDLR itabaho kuko ngo ari abarwanyi bayo ngo ntibigeze ngo bagaragaza ko ngo ubwo umutwe witwaje intwaro rwose wa AFC ngo wafatwaga umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ngayo nguko ntabwo byoroshye. Ngo hari n'abandi rero ngo nubwo ngo ambasaderi mu Kongo yavuze ko ngo nta barwanyi ba FDLR bagaragaye hariya cyangwa bariho, ubwo rero AFC yageraga ngo yari mu rugamba rwo gufata Goma. Mu Rwanda hahungiye ingabo nyinshi cyane za RDC ndetse ngo n'abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba, ubwo rero babonaga ngo nta handi bashobora guhungira. Hari rero n'abandi barwanyi 14 ba FDLR bafatiwe mu bice birimo Goma, barimo rero Brigadier General Gakwerere Ezekiel wahoze rero ari umunyamabanga mukuru w'uyu mutwe, bashyikirizwa u Rwanda mu muryango ngo byari ku mugaragaro kandi ndibutse ko byari tariki ya 1 Werurwe. Ambasaderi Ngoga Martin yasubije mu Kongo ko nta byinshi yavuga ku bufatanye bw'ingabo za RDC ndetse na FDLR kuko ngo akanama ka Loni gashinzwe umutekano gafite amakuru ahagije ahamya ko impande zombi zigira gutya ngo zigikorana. Raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zirimo rero ngo yasohotse tariki 3 Nyakanga zasuzumwe rero ngo n'akanama k'uyu muryango zishinzwe ngo umutekano zihamya ko ingabo za RDC ngo zikomeje gukorana na FDLR. Mw'abantu mwe ntabwo biba byoroshye, n'amakuru abagezweho none ahangaha. Ikindi wamenya, hari umuhebyi witwa Nyatura ngo yagabye igitero cyo kwiba amabuye y'agaciro i Muhanga maze birangira kiguyemo. Uti bimeze gute rero Rwema we? I Muhanga itsinda ry'abahebyi rero barenga 20 bavuye mu murenge wa Muhanga bagabye igitero kigamije kwiba amabuye y'agaciro kuri sosiyete Afristate. Uwari ukiyoboye rero Bahimba Nyatura rwose yakiguyemo. Polisi rero ivuga ko ngo yafunze abazamu 2 barendaga iriya kampani bakekwaho urupfu rw'uriya Nyatura. Menane Evariste Bahimba Nyatura we rero ngo bivugwa ko ngo yarayoboye igitero cyo kwiba amabuye y'agaciro buri kampani iyacukura. Iki gikorwa cy'urugomo cyabaye mu murenge wa Mushishiro niho cyabereye, aho itsinda ry'abahebyi rero ngo barenga 20 bavuye mu murenge wa Muhanga bagahita rero bagaba igitero kigamije kwiba amabuye y'agaciro, maze uwari ukiyoboye witwa Menane Evariste Bahimba Nyatura birangira kiguyemo. Gitifu w'umurenge wa Mushishiro yitwa Musabwa Aimable yemeje ko uyu mugabo Menane Evariste n'itsinda yarayoboye baje baturuka mu murenge wa Muhanga bari nyijoro cyane, batera rero abasekirite ba kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bamenya amakuru ko Menane burya yaje kugwamo. Nyaboneka amakuru musake wamenye nuko rwose Menane Evariste Bahimba Nyatura ngo yigeze gufungirwa iki cyaha aratoroka, akaba rero yishwe yashakishwaga n'inzego z'umutekano. Icyakora bamwe mu baturage bavuga ko ngo abahebyi bari kumwe rero ngo na Menane ngo bahise bacika umuyobozi wabo akimara kwicwa. Reka ngushimire wowe twabanye, nkwifurize gusaza udasabirije. Ngewe ndi Rwema Tseri kandi ndi Uwiteka akumwenyurire.